دم خوش بینر و گهدارن هجای باسی روش ده باسی روژا ایرو دل گلبمه. ده برنامه ایرو یا باسی روش دل لسر هلبجاتن ترکیه و پیگاه کرد. گرنگیا دنگدر کرد ویزیون پارتیا سعادت یا چارسریا راستیا کرد و جداهی پارتیا سعادت جپارتین دن ده مجارین میه سرکه لگل میوان باسی روش ایرو نامزته پارتیا سعادت جدیار بکر سید هاشم هاشمی به. بریز هاشمی از جبر دست پی بکم دوناوک ناسکری درایا گشتیا کرده شارداریا جزیره بوتان کری دوجارا پارلمنتری ده چما پارتیا سعادتی هل بجارد؟ بله یکی ایوار باش سرکفتن پارتیا سعادتی من ندور بی دست پیکامیا سیاستی سال 1989 در رفاه پارتیه دست پیکر و وی وقت دیجی قریز هبو بلکی ببیرا که من کجباریا کردا چه بی از اینکه رئیس بلده پارتیا رفاه زیره راستی تشتن باش بکرن دوره گلک محکمه میچه بون هم دبین دگمه دادگه هم دیاربکر و انقره استانبول بو خاطر کنفرانس ما طایبتی پسگیره که کرد ده حق ما ده محکمه هاتن بکرن سروک پارتیا مجی رحمتی نجبتین ارباقان بو بیه که براستی اسکرم اندام پارتیا رفاه آدیار بکر دو جارا جارا یکمین رفاه ده حزب مهاد گرتن و جارا دویمین دجیش حزب فاضیلتی از جاردی بوم اندام یا منو سعادت ایرو از حتما مال آخوه اری دمکه ده حزبن دی آنجاره که جی سر بخواه از بوم نامزد لباله ارتباط منو و حزب سعادتی سر اساس که مدنی و نزاکتش خود دوام دکر دوی هل بجارتنا هنه ده حزب سعادتی رولکی قریتیک بلیزت و سر دعوتا سروک حزب سعادتك وسروك حزب ميا سر طلبه ويا سر اساس نزاكته از بوم نامزت سعادت دیار بکر که هاشم جداهی پارتیا سعادت اج پارتی دن چیه گلو؟ که فرقه ایرو حزب آق پارتیش خیدکا خود درکت هفته حزیران از نامزت حزب آق پارتیه بوم براستی مدوی از پرنسیب خواب ایلکه خواب فکر خواب و تجربه خواب پیواجو چاره سریا پرزگیره که کرجی هنگل حوله بی مدوی از تجربه خواب تکل و سیاست بکم او هل بجارتنا هفته حزیرانه نه هل بجارتنی که نورمال بی دنگه دنیای دینامیک دنیای ای خارجی ای داخلی و پاکاندنا بمبا و او زمان لعنقره خبردان و در حق سیاست کرده او زمان خراب لباله طیبتی جبریا سچم بروجه که او بمبال دیاربکر میتینگ ده پقیایی بیلهی ام تک شون مبون داکر یا یکی مجدار از سربخوا بویم نامزد او جی اعتراض که مهبو لورا سیاست هدی که دست سمسار آده یعنی اعتراضا من پیشبر سمسار سیاست بو و باور که او اعتراضا مجی لگور ملت کرد جه خواه گرد 10,000 دنگ خودان من مالا و آوا بد او شرف دانم من
ایرو kriz de Türkiye'de a siyaseti de heye. Siyaseti de kriz heye. Keki an rujhelata navin, an Irak'ı, an Suri, kengi krizek çebet, maliyeta ve peşbere Kürda dert kebet. Yani bedeli ve Kürt dedin. Va zamanek derece siyaset dikim ev tiştê realîteye, heqîqete misyon ke me heye. Ew misyona me hem di nezara milletê Kurd de etibare hem ser esasê tasawwufê ye hem jî xîtka me ya siyasetê ye. Yani hizbê bin, hizbê biçin ew misyona me wê xilas nebit. Ev ê gumandar. کک هاشم نها پارتیا سعادتی بدان زانا خو جهکی برفره دا پرسا کرد گلو پارتیا سعادتی دراستی ده ده پراتیک ده دیوان سوزین خو اهدین گودایی به جهبین جبر کو رای اگشتیا کرد فری وی کی بیه کو پارتی سوز ددن پشتی ویجی گاوا گو ده هلبجارتنا ده سر دکوین وان سوزی خو به جهنای Denk naye. Denk keke bibore denk qet naye min. Keke bibore denk naye min. بله از پرسا خو دوباره بکم Keke me pırs fan nekti dengi keke mi ne hat min. بله که هاشم از پرسا خو دوباره بکم پارت دنگ دگهیت که هاشم نها Keke denk naye. بله بله هلبجارتنین گول Türkiye'de şeyde bin de dübereyanda pektin dübereyin go pek hatine de هلبجارتنین Türkiye'de bereyek ya bereya cumhur ku jealiye partiya desteladar AK Parti her vaha MHP û Büyük Birlik Partisi ku bereya cumhur pekanine le hemberê wêna bereyek ya ku bereya wekî bereya opozisyonê tê binavkirin divê bereyê de jî Partiya Komariya Gel CHP Partiya baş İyi Parti ku demekê ji MHP cuda bûbû ya dijî Partiya Saadetê ku birêz Haşim Haşimî ku di lîsteya Diyarbekirê de di rêza yekem de û mêvanê me îro ê basî roje her wiha parlamenterê berê ê HDP altantan jî di lîsteya Saadet Partîsî ê Stenbolê de di rêza yekem de cih digire ji dervî wê partiyekî biçûk û bi navê Demokrat Partî ew jî di bereya millet de cih digire. Di wan her du bereyan de jî du partiyên ku dê de hilbijartinê de beşdarî bikin Hüdapar û her wiha HDP rêyeke din dane ber xwe Hüdapar û HDP ku zêdeyê dengên xwe ji dengderên Kurdan digirin kek Haşim deng digihête nuha بله پرسگرek de peywendiyê de heye em dê vegerin divê navbênê de ez agahdariyan li ser rewşa hilbijartinan yê 24 Haziranê divê proseyê de pêşkêşî ve bikim. Hüdapar berî çendîn rojan dest nîşan kir ku ew jî dê piştgiriya hevpeymaniya cumhur bike di hilbijartinên parlamenterî de her wiha ji bo serokkomariyê jî dê piştgiriya serokkomarê niha Recep Tayyip Erdoğan bike. HDP ji aliyê xwe ve di destpêkê de kete proseyekî hevpeymaniyê li gel Tifaka Hilbijartinan a Kurdistanî got ji 5 partiyên Kurdistanî pêk dihat lê piştî demekê ku hevdîtin jî di navbêna aliyan de rû dan ew hevpeymanî pêk nehat û HDP di lîsteyên xwe de zêdetir bi çepgirên Tirkan re hevpeymaniyek pêkanî. Kek Haşim niha deng digihête ku em pirsê xwe berdewam bikin.
بلکه که ولا دنگ دیگه من براستی پرساتجی حقیقتا گرنگه لازم امروز سر و پرسه پچکه خبر بدید بله فرمو کک هاشم پرسا من او بگو پارتیا سعادتی دانزان خوده جهکی گرینگ دا پرسا کرد جهکی گرینگ دا چاره سریا پرسا کرد گلو پارتیا سعادتی د پراتیکی د دیوان سوزو پیامی خو برانبری دنگ دری کرد پیک بینه تجربه به هنه براستی که آلتان نامزد می استانبوله و احمد فاروق امسال سالا دوی مسئله ده کار کریه نامزد می عنتابه و حالا اجی ادبم قی هن تجربه می هنه دوی مسئله هنه ده هم مسئله کشباریه ده هم دو جارات وقت خواهی اندامتیه ده راپورا کشباری و راپورا کرده ده وقت دیجی دوا ساله هنه ده پیواجو و پروسسا بوی آشتیه ناو برا ترکیه و هرما کردستان او پیواجو و نافخاتیه ده جی ادبیجم خدمت میشه بون که بو که تجربه پراتیک حقیقتا مهمه آد دوا سروک پارتیا ما برایست تمل قرام الله ولوجی ما دو جرب هفدور اندامتی کریه دوی زمانی ده لگور قرآن کریم دگو خدا عالی قرآن ده بیان کریه گوتیه من خلقاندش بون هفدون ناز بکن هنش هفدو حز بکن بلکی نوه بیرا گل جوان ده سالا نوتو ششا ده بیانات که من ترکیه و اوروپا دنگ دا مج هرما کردستان و عراق را سرخوابون خواست بی و بوی وی کجی مجلس ما ده انقره جلسه سری دانه بو هنگی جی حزبا من پشگریا مکر طیبتی تمل قرام الله ولوجی پشگریا مکر او لیکولینا سر کجباری دجی و لیکولینا سر زندان دجی به طیبتی پارتیا من و تمل قرام الله پشگریا مکرنه یعنی عادت یه پارتیا مهیه عادت که ام بین عادت نجمتین اربقان رحمتی به بیرا و خبردان خوایا چولک ده خاطرت پرسگره که کرد گوتی زمان پرورده حقی وایا 5 سال که 5 سال سیاست قدخه بو که هاشم در دوام و عادت هیا که ام براستی ام ادعام هیا ام واقفه پرسگره که هاشم نها لحرمی حتی نها دو آلی اک پارتی او هدف بباندور بونه گلو دراستیا ایرو ده بله که بفرمو بله حتی ایرو ده هرمی ده دو آلی بباندور بونه اک پارتی او هدف گلو دراستیا ایرو ده الگورا باوریا و دنگدری کرد ده هلوسته که چاواور بگره قریز هیا سیاست ده قریز هیا دبیواره هده باور که اب حزبین هنه ناون بوی چاره سریا پرسگره که کرده کس که خبر بدید او زمین سیاست ده حیا ایرو ملت کرد دیاربکر آن هرم مجبور ده حزبابو که جمال مجبور ده حزبابو جبوی ویا که نامزد اخواه کاندیدات اخواه هنگاه تثبیت کرن اهمیت ندان تمثیله حقیقتا اهمیت ندان تمثیله به طیبتی و هلبجارتنا هنه یا 24 حزیران دجی حساب و کتاب و سر ویواره هنه نه آق پارتی دبه حچی دنگ خواه بده من ناده هدپه حتی دنگ خواه بده هدپی دنگ خواه ناده من وجه همه از نامزد خواه
چاواچێکم ملت مجبورێ منە دەنگێ خوا بدە من و bi vê hilbijartina henê de em fetkî lîstê wa namzetê wa kandîdatê wa bi du kelîma bêreng û bêdengin yanî di vê hilbijartina heya krîtîk de deng meclisê nebit kes xeber nedit herkes hûş bibit neştexilit ev tiştik xirab e û a duwa AK Parti xîtka xwe derket heqîqeten çizgiya xwe gihart û ittifaqê xwe MHP re Büyük Birlik Partîsiyê re çêkir ev realîteke a duwa jî hizba HDP jî di hilbijartina heftê hezîranê piştî wê bi rastî gerek ji sonucê siyasetê hin ders hin analîz derê xistana derneyê xistin milletê Kurd her derîl heremê û bajarên metropola bi zimanê xwe bi destê xwe fedekarîk mezin dengê xwe dan HDP heştî endam derê xistin ev tiştî gelê girik bî mühim bî lazim bî HDP vê quweta henê ya siyasî ji bo çaresiya pirsgirêka Kurd serv bikira vê quweta henê ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd çare peyda bikira wellehî têde an muwafeq nebîn an nekirin an nekarîn bikin yekê mijdarê de milletî qirêdiya xwe şûn dastand niho 24 hezîranê ev hilbijartina henê ya krîtîk de jî ev me got endamên hizba AK Partiyê bêreng û bêdengin nel Diyarbekirtinê de heremê de endamê wa heqîqeten bêreng û bêdengin kandîdatê namzetê HDP jî tamam ez qebûl dikim siyaseta wa îdeolojiya wa ser esasê sosyalîzmê ye lê kekê Cemal sosyalîstên Tirka bi rastî irtibatê wa piranî milletê re nînin ez negotibim çima namzetê wa bes heremê de rengê Kurda tiştekî diye Kurd neqşî ne, Kurd qadirî ne, Kurd rifacî ne, Kurd qesîde ne, Kurd xezelin, adetê wa hene, urfê wa hene. Lazim bî tezbîta namzetê xwe de yani ev hesabek çêkiran yani HDP dengdanê HDP fedakarin yê AK Partiyê jî fedakarin dengdanê hemû partiya fedakarin hizbê wat bêjin wa rêve herin rêve diçin bimeşin dimeşin rûnin kar bikin kar dikin lazim e henga her du partiyê henê jî tezbîta namzetê xwe danê lazim e ev nuqta henê hesab û kitaba bê çêkirana باش کک هاشم دنگدری تمام. کرد وی کی چاوادن خینه namzetê xwe sosyalîsta çêkin نها کک هاشم ده هرمی ده hakikaten piranî galete û ev hem heremê û hem bajarên dî jî bi rastî ev îtiraz e بله کک هاشم نها ده هرمی ده دو پارتیین کو لاشی عنوان کردین جی دنگدرین کرد دنگ دگرن هدا پار دست نشان کریه کو ده پشتگیریا بریا جمهور بکه HDP jî çepgirên Tirk wekî namzet nîşan kirine dengderê Kurd li ser vê yekê çi fikir dikin yanî hûn di nav xelkê de li Bakurê Kurdistanê dengderê Kurd vê li ser van bijardeyan çi fikir dikin Xuda par hizbe partiye û bi rastî neş derve hatiye vê de ye serokê wa jî siyasetmedarek bi qerar e bi rastî bi referanduma Kurdistanê de jî tewrê xwe bi zelalî danî lêbelê ev şexsê xwe ka çawa ez taleba dengaş ji havalbendê AK Partiyê jî dixwazim havalbendê HDP jî dixwazim
اج هوال بند خدا پارجی هش عائله که هر فامیله که برای کت خازم یعنی بلا اف حزب ما جاره که هر ماله که رأی که دین بدن من دین یعنی غیدینه اعتراض واهنه بلیست واره نامزت واره بلا هلبجارت پروتستو نکن بلا نغیدن بلا هرن سر صندوقه اگر نامزت و نبدل وانه بلا ایرادا خو اشکره بکن خاطره کو مرکز پارتی واجی جاره کدی و نامزتا به وی رنگی به تامه به وی رنگی و نامزتا دانن پیشا ملت کرد هگر ایرو به هلبجارت دا 24 حزیرانه ده آن آق پارتی حوالبند آق پارتیه آن یه هدفه طور خواه حرکت خواه به فعیلا به دنگ خواه اعتراض که نیدن حوله که و هلبجارت دا به جا ایرو خرابتر بد ککی هاشم نها ام هگر ورن سر رولا دنگدری کرد دوی بابت ایده راپرسیین گوتی نکرد یاکو فکر خدا پاره دنگ خواه بده سر پارتی خواه برای زکریا او کیف اخوانه او سیاست آوایه لبله ام دوار سیاست ده آن هلبجارت دا پارلمنتری ده آن یا سرکمار ده طلب ما ام بدن حزب اخواه او مفته که پارتیا ما بوا مفته ککی هاشم من دخواستم رولا دنگدری کرد بگیرد ام لازمن بله حقیقتا ام ببین دنگی فرق بله کک هاشم ام رولا دنگدری کرد بگیرد نها راپرسیین گوتی نکرن کک هاشم دست نشاند کن گو هر دو برجی صدی پینجه زیده تر نکارم بینش بوی سر و کماریه گلو رولا دنگدری کردی چی به؟ رولا گرینگیا دنگدری کرد دقادا سیاسی ده اف یکل ترکیه هاتیه فهم کرن گله گرینگه بله فرمو که کاش لیکولینگر سر دبیجن بس ایرو حقیقتا ساحه زمین سیاست ده هر انسان که وقت برای فکر خوا بحریتی اشکاله بکد آلوزی هیا که تندبینی هیا خلد ترسن خاطره که مرو در حق نتیجه هلبجارت دا سر حکومارتیه ده خبر بدید هی زوه دست پیکه بلکه 10 روز دی 15 روز دی پشک زلال ببید بس دائما دنگ ملت کرد دوار سیاست ده حقیقتا بوی خودی تأثیر مرود دریا ویده مصرف بکد اولا بوی خاطر رفراندوما برای طیب اردوغان ده ملت کرد آن هرم آن متروپولا دنگ خواب طیبتی دان اردوغان او انکت جی اف اشتراک کرن او پارتیا ایرو آق پارتیا اتفاق خواب مهپیره büyük birlik partiye ra çekiri deng dane ve denge xwe nedan hizba AK Partiye de helbijartina referanduma sistema serokûmartiyê de dengê Kurda birastî siyaset ew kir yani fex kir dengê Kurda referandum derbas bir sistema serokûmartiyê lazım bir peşbere ve ne ev bir siyasete ve hak bu yani şuna MHP'ye Büyük Birlik Partisi'ye ittifak açacak ki hakik Kurdabi. Rasti hakik Kurdabi. Kurda fikir bu. Ne kirin? Belki de fikre xwedet, hesabê xwedet, kitabê xwedet siyaset xwe ser bo hizbê qewmî danîn edibêm ve milletê Kurd vê hesabê pirs bike qenaeta me de ve bifikire ve ser vê bifikire lazim e an heremê de an bajarê metropola de insanên demokrat taybetî Kurd
بحسي حركات نكت كاكي لازم بعقلي اخوة حركات بكت وهنجي جرينجيا دنجي ملت كرد بحوله بله گلکی سپاس بریز هاشم هاشمی نامزد پارتیا سعادت ج دیاربکر کو بله روجهلاتا ناوین کنگ قریز درکت مالیت و درکت پجبر ملت کرد بله گلکی سپاس بریز هاشم هاشمی نامزد پارتیا سعادت ج دیاربکر کو ج استودیومی دیاربکر تلگلنا ایوار باش که بس کلمه که مجبیر آکر ایروز فرما. و سیاست و هده هلبجارتنا هنه ده یک سروک حزبان ما پرستنا زمان پروردیا کردی کریه سه حزبان نان یحوده مدفع ملت کرد را بزاند بله سپاس بریز هاشم هاشمی تماشاوان انهیشا مهاتن داویا برنامه ایرویا باسی روش حتی برنامه یک دینا باسی روش هرشا